Ko je to? Sinko, jesi li to ti? Molim. Da? Da? Čujemo se. A koga vi trebate? Treba sina. A što vi trebate? Sina. Okej. Da, recite što trebate vi. Paganica skroz. Da, što trebate, recite. Moram sad reći. Obavljati tamo uče. Evo. Baš ono. Gospodine, recite što trebate. Ne možete vi mene pitati ovoga, s kim vi pričate. Recite što trebate. Da? Da? Dobro. Pa jesi gledao sinoć Dnevnik? Aj ti mater, pa dokle će to tako upići? Od koga ste dobili ovoga broj? Šta treba? Ja gledam baš jučer frajer ono. Cijelo ovaj kaj skoči. Ti mater, ja sam mislio, ja ću se pocipat od smijeha. Kako se zove moj prijatelj? Kako se moj prijatelj? A ova kosorica, koja je to isto, joj njuška u pučku, mater. A ja ne znam koji prijatelji, šta, ja hoću raditi, ja radim. Ne razumijem što vi hoćete. Novog vlada radi. Gospodine, vi... U Rusiji puštaju mafijaž. Ruski mafijaž broj 1 puštaju inspektore to. Recite vi meni o kom vi mom prijatelju pričate, recite mi. A gledajte, vi vodite jednostrano, vi meni sad... Pa ja već jesam to u svojoj vlastitoj tvrtci, radim posao. Čime se vi bavite? Čime se bavite? Čekajte. Pa dobro, hoćete vi meni... Gospodine? Ja? Skroz. Hoćete vi meni dati priliku da pričam ja s vama ili ćete vi meni... Molim. Hello? Da? Hello? Da? Čujemo se. Čujemo se. Hrvoje Marković is speaking. Hrvoje Marković pri telefonu. Ja trebam direktor. A koga vi Hello? trebate? Čujete? Ja trebam direktor. Jeste to vi? Da, recite što trebate. Jeste li to vi? Da, što trebate, recite. I don't understand. S kojim ja onda pričam? S kojim ja... Ko je to? Who is... Ako to niste vi, s kojim ja pričam? Gospodine, recite što trebate. Ne možete vi mene pitati ovoga, s kim vi pričate. Recite što trebate. You don't understand. Mi se ne razumije. Slušaj, ne razumiješ ti meni. Da? Gledaj, ja sam dobio ovi broj od tvoj telefon. Dobro. I meni su rekli da kako mi možeš pomoći ti. Za što, ja da? mislim raditi biznis tu u Hrvatska, samo trebam direktor za taj firm. Od koga ste dobili ovoga broj? Čekaj. Šta trebate? No. Tvoj friend, what's the word? Prijatelj tvoj mi je... Kako se zove moj prijatelj? Telefon, od tebi. Kako se moj prijatelj? Da hoćeš raditi, biti direktor, da povjerenje i everything. Pa ja ne znam koji prijatelji, šta, ja hoću raditi, ja radim, ne razumijem što vi hoćete. Imaš valjda papers, documents, uredno papiri, da, domovnica i to, passport, i putovnica. Gospodine, To je many problem. My papers.
My papers, moji papiri, moji papiri su nestali kad sam morao u United States in 71, 71. Ali, never mind, Dobro, ko mi mogu pričati, documents, ti imaš sve papiri uredno. Pa gledajte, vi vodite jednostavno, vi meni sad... Director od my firm. Pa ja već jesam to u svojoj vlastitoj tvrtki radim posao. Gledaj, imam svoj menadžer i moji... Čime se vi bavite? Čime se bavite? Čekajte. Strojevi, pa dobro, workers, radni snaga, samo trebam neko sa svi papiri. Hoćete li meni dati priliku da pričam ja s vama ili ćete li meni... U Hrvatskoj.